what's happening today? Abi sa angas sa. Wala, layo sa magtingog. Ano sa diday? Ano sa diday? Ano yun? Bisa sa... Uy, matingog ka. Mara kagipagaw day. So, busy ang mga classmates. How can I love Oh, among choreographer sa waltz. May kayo sa'yo. So, mag-vlog mi karon. So, matuwa na naman si Julieta the third. Hi, ito na yun. Vlog. Han! Tawag na ko. Hana! Sunod CR ha. Hi, Precious. So karon nanood na sa CR kayo kay manganta na sa daw may balik cover man may mga cover group man mi siya ang mga vocals man mi so nag-guest na mi sa una nag-guest na mi shoot time pero gikat nang jud kay ambot gano siya Saan kanito? oo kay maikog daw sila na mo so makakat na lang jud daw mi my god pero okay ra na mo maikog pasad mi sa mga group trends so okay so mga tala mi Go. Gusto mo pa manonood din ito? Kapag din na lang kayo napagsunod. Game na si Kim. So, may technical problem kay dili pa doon among phone kay ambot ano. There's that technical error. Oh, so English when you yeah, so sometimes you need to speak English so that viewers can understand. So oh, live. Gabi na live ba? Nag-vlogging mi day. So, di day. So, karon manganta na sa So, karon manganta na sa tawig 1,000 years. 1,000 years? 1,000 years? Wow, what a time! 1,000 years by Christina. Kasi kapag sa 1,000 years? Perry. Christina Perry. So, ako itong i-cover kay cover group, Raban mi. Dili lang mi manayaw, manganta mi. Vocals ni Tolo. Julieta. Actually, we have one member. Oh, nagsintipid pa sa classroom kay kuan man to siya. So, nang Hairstyle. Oh, kasi siya may hairstyle na hairstyle. Kung mag-concert mi na may hairstylist. Siya sa mag-hairstyle siya kagaling. Wala pa sila ni Balik Sound. Sa Tagal? sa For 1,000 years I love you for 1,000 more. Ka. Tali mo sa atong waltz. Ay, Dod. Wala may klase, Dod. Please like my page. Baninay Bautista. Follow me, shop, Bye-bye, Dod. Bye, Shop. Kapulan, pero malingaw. Ay, pero may part na kapuy, kapi kamino. Da, among tailoring. Mana pa? Tapos na? Tapos na? Hinduta sa tong kuan oy. Dito pa to. Saan naman siya? Mag-video. What's the problem? My problem is that I don't have any problem. Don't be my problem. Oh my god, today. Hey, this vlog today is English day. So we have to speak English. Okay. Doy, saan po kami CR? Why? Were you speaking English? Doy, nakalimot ko sa stepping. Feel na ko. Aray! Balik ka dyan! So, Balik ka dyan!